Kinong Tray Bank Baper kum ka UCO Bank, Rural Bank, Canara Bank, Union Bank, Meghalaya Cooperative Bank, Bat Bank of Baroda, Kilami Banyaki Hakmat ka Meghalaya Cooperative Apex Bank, Main Branch Long, Banyalum Bat Banlong Jingki Halor Kimat Jing Dawa Jongki. Uba Edward Lensing General Secretary ka Meghalaya Cooperative Apex Bank, Employees Union, Uloong, ka Jing Dawa Jongki Kalong, Badai banweng no ia ki Southly ki ain trikam ki balapen kela ban pen sange ia ka jing sha thombor ha ka hok jong ki seng trikam ki jingkela ha ka rukom trikam ha ka tnat bang baya trelang ban pendam no ia ka kendon ba thamai balaisna ha ka Banking Regulation Act 1949 balapen kela house name arhajar arpho ka bakta jur ia ka jinglong tenrai jong ka cooperative bank Kajing erap ban penthamai ia ka kampisa syabaro ki cooperative bank ban penyaso ia ka pension syabaro ki Nong Tray Bank ban pendu no ia ka SEC prapo bracket P bat hispa khandai pusau N jong ka ain khajna kamai kaji bat kajing penjari ia ka kendon trikam bank syaki cooperative bank. Long live, long live. Worker unity, long live. Long live, long live. Worker unity, long live. Long live, long live. Our demand, just demand. Just demand, just demand. Our demand, just demand. Just demand, just demand. Our demand, just demand. Just demand, just demand. Worker unity, long live. Long live, long live. Worker unity, long live. Long live, long live. Our part, right part. Right part, right part. See. We demand to stop 100% FDI hike in insurance sector. We demand to stop 100% FDI hike in insurance sector. We demand contract jobs. We demand worker unity, long live. Long live, long live. Worker unity, long live. Long live, long live. Worker unity, long live. Long live, long live. Our demand, just demand. Just demand, just demand. Our demand, just demand. Just demand, just demand. Our part, right part. Right part, right part. Our part, right part. Right part, right part. We demand discharge in bank for ordinary customer. We demand to reduce service charge in bank for ordinary customer. We demand to reduce service charge in bank for ordinary customer. Am kani ka GFP dari bawah ini dari premium apa di bawah koi. Wah, ini GFP kalau besar ya di sarkar, na benrungnya di kerjaan kita harus mengingatkan. Pengikut mentah Ring ini di Islam kan GFP lalu di Islam dari hak Islam juga jadi itu nongrak ko galhi apa dia kemau kata profet kebab kemau kata itu ka GFP dan sibun di juga ka sarkar mu banwara itu ham loss jadi ham loss kita di nongrak ini akan itu bentar juga notis kampam ko ka jelang demi kam ka impak hamduna nomor boleh bahane di corporate houses itu wah kawai kita dekat jingon tak kalau buat tak iki trade union kebabot lagi wan ra ini ka ikut codify kita di labor codes di amban simplify dari penwit pat iginong tray kamba mentah pun organize sector mingi dan organize sector supaya ini la register ini apa trade union dan lalaki wan ba ikini di union ka ikut di permai tapi tak sibun bagi nong tray atini ni zakat tray inung la ban form ya ka union watla da kari ke jongi constitution yang beri artikel 19 of constitution ini kalau syak berform ya kan ini asosiasi lalu union the union kamu kejingdon dengan the union kamu kan protect ya rights ya di hak yang keparang tray mulai apapun yang kita menang ya menang ya mai jadi ibon ni itu boleh man kesenam tadi benton makano kandon ke JP kepa
lengba di Central Trade Union. Na try ki kumka Trade Union ka berimtam hapo India ka All India Trade Union Congress. Nang pa kasawan ka intok Indian National Trade Union Congress. Kini ki nongelam dan ki kilai jengai. Ya dari dongi shop kanwan manginyo lagi loy adon kanika Trade Union Act of 1946. Kini baru fight lah persang hiban banwara na yang naki dibai kiri namar ki kat panang ya for menta inda warra ya kanika labor code kemut extended hours mo bangin tray kala nang kamjorok jaka bangin tray kemut katung ka kanika Industrial Dispute Act dinong tray kilaban tray panghaduk prakata kilawang ra kini la kebul ni ya kanika labor code kamut dinong tray kinhap ka management lani kanono ka jaka ka bangin tray kala ban extend kala ban penjelang ya kontrai kam na haduk sipo genta kawai genta ngimla ban ngingin ngundon su hok ban ya hi ban ya persa ya ta ramut nangpa don saki benta ba government ka ai bor ya kini kinong ai kam na ya ki employer but ya kata hire and fire sifat ladap PNO demi ni persa jur sampap ya kajingwan ya kajing mu jong sarkar ban penwara da kita outsource contractual hanglo kamdon su ke job security job security kamdon su ma ke job security ka pomot way nong na bo kari berap way jela ka jongi bikin ban yo ay kam ka jam ka bepiang ka bepet mentah ladang keli bah sibun kena sama are dan kena sama ke song sama bah boleh punya yo beri tu mo yang ba ikan kam don jam jadi pet hot sisa ka bersisa hi kata ba buon kena jongi jap dengan kulit hero family kam ka jam don wai walas ni suku wa nyemong ba ka sarkar kalapan Menurut ya di kam bentuk kam sarkar baik, ini senakan kam create job, senai kam akan lakukan kam, pemerintah ikan sepang ke industri jongi ini, lalang ipek ke jela jongi industri jongi nimdon, infrastruktur jongi nimdon, kita kijing kita ngipek kena samlangi kam long, hoi. Kum kinong tray ngingil ngibang kakam kejam ray bepling ipek na sama ni ke tang mentau senam nadu Januari hadu Julai hapang hajela Maharashtra ko nyong spa sampunyong wot ki nongrap ki suicide boleh laring ipek apung hajela jong nongrap ngibur syak nyot dor boleh dekat government ka di bandon ka regulated price mo laring ipek kum hak dawai dasin ru boleh imbu tax di dawai kita kis life saving drop dan GST upon GST tax halo ke tax kita kijing kiba ni niat itu mo kum kinong song nakari daman ta habang yakran sepang di cooperative banks ini ki cooperative banks kiba borok ko ke jelang don cooperative banks don wage benta jong dari India don kita three tier structure pembuat primary agriculture cooperative society district central cooperative bank nang ta ba state cooperative bank ni hang ni apa jelang jong ni don actually they get two tier structure kabangi dia tay tik pati primary agriculture cooperative societies ya ya ketuk bentang ni ka structural change apa ka reserve bank ng India ka circular ka jengka lakam bakla ka bumihau hajar atuwe hadian san post number ka All India Bank Employees Association kay ka Labu Central Cooperative Bank
nang ta bagi state cooperative bank ni hang ni apa jela jong ni we don't actually break the two-tier structure kabangi dia tay tik pati bagi primary agriculture cooperative societies ya ya ketuk bentang ni structural change apa Reserve Bank of India sirkular ke jengka lagambak lag bumi hau hajar atuai hadian san post number ke All India Bank Employees Association kayak ini ke labu ke jengka support Ministry of Agriculture and Food sudah sedang pentrikam ini chairman ba ke Ministry of Cooperation ke ba don mentakan sa baik benia don kam ya kan ke structural change bagi in merge ya ki district central cooperative banks but ke state cooperative bank jing merge ya kan ki kan pensting ya inongrap nama bagi baik ke panghoi inongrap mentaki yo ke sud abaki sim ya kan ramrap robot ke kisan credit card kadai new person de lada ketika state cooperative bank one ke district central cooperative bank lang ta kan one sa primary agriculture kani ke ting airam kalong pateng de kani ke bang kapah bay pisan kong adi banyo ay hindi akonong hore dosi abakado ampoi ta kalmut nongrap bajinjar udah nongrap ya bangi yakaran panggan ka recapitalization no recapitalization man man kapuar ni man don gani man ke badan ke budget allocation nakaliang ke central government ka recapitalization ka ai ki nationalized bank ya ki cooperative bank hadu mata ujuk ham yo ya ka recapitalization kani ke badan kam kenang kapang kejongi gadi ni dan hapo jela mo kum cooperative bank ni dan tang hapo jela di kenang menginup la ban ai jing tershan susu ngrap hakalan kita punya soft loan lani giram ibaham jam kasut takamat dinongrap ngi kintiau ngi pet ya kanika bayade ibat kanika ke tax ke government ke central government sim tax na nangi tax ke ngi ke lakam lumno hadu lai 4% na net profit yang ni hapan sale oh tadi kamram ni man sale kamangi tepat ya ka central government bahkan penhiar kenya kata hajana mo hajana na ki cooperative banks maki cooperative banks hindi gi bahe jadi gi barit langi pe kumangnya kok selong ni kadang selong cooperative urban bank hiru kimji yo ya kata asisten semua kajing yarap bisa nakaliang dari sokar lakdi nakaliang dari sokar jumlah lani nakaliang dari sokar mulai kita ki rules ki regulation ki one link ba ka banking regulation act pan tapi try comeback ni hab siapa yang takasut klaim da yo jing mun pai habang isiu sut ni di ban yo jing pai ong ni hab kumbalong to kumengi pe nuksa to ngi kum gajat bangil ngi nim siu sut mo ngai di basiu sut lu kimyo jing mun pai oi ki yo kam ka jam e ta ka pia ngai ka ham kong sat e kalong na ka bentak nak samla jong ni makin yo ya kam jam lak lambak la kum no kumba silak nyo ko hajar ngut kita ki post ki balak apa ki nationalized bank jadi dia mentah lingba kan ka IIBPS kaba ya dei bat ki nationalized bank apa ki dan kambril ya pindan longba indan lingba kata ka IIBPS ketika IIBPS dari ngidon kambril kan ai arngut kakam kal akhya kamtam segi branch ni di nationalized bank dan kita hanya kundang ding private bank concentrate tang hasar lai tinggi jong ni haban sekino kundang seketak teknologi intervention kelas dang wan degi pat ya ka RBI ru ya ka
Sarkar bahkan penjam dan ya kita di bani angka digital banking. Nomor kini hitung ke bank jongi nilakdon, nidon ke UPI, nidon ke NEFT, nilala bandle. Mereka ko bangi amal perhat bandle. Ya kan UPI keba hei hik ke jong iha ban ya limba di bank. Ke kabun ha ka jing tang bangin yo ha bangi yo ya ka scheduling jangan ni ka bank bangi yo ka kerdan schedule bank ke jing kun ka basakai ban yo ban le ya kan ni ka UPI bangi la don man hap ya kun ke kirman hidup ba di beriu ki jong ni hampam jong jelah ka jong ni kin sotu ba kin mi khmat ke badom kanu no ka jing ngeki ndai bengi niyo jeng mentoi mengi ni hapan perkat ya ka future ya ka lawai yang kun samla ki jomi kun samla ki jomi babun mata ya puli ki tim don haslok tim tre po jelala jom nama boleh nyimbyang ki kita ki infrastruktur nyimbyang ki buon ki bentang ya duna pala po jela jomi laringi perkat ha Far East kan ki bentang jong ke lam ini jadi ke bentar sudu ikan ke Bihar ke West Bengal kini nundon kita ki corporate houses kiba kena samla ki jungi ki lak balik tre balik kamjan ru mulai babon ki kun samla ni ki tre ha Mumbai ha Bangalore ha Madras ha Port Chennai kita ki bentar ke setai bai tangsa concentrate job concentration kalau datang kita ki bentar